Kumja lisingani sobna nipan dagi hauna Kuki UG group singa Chatnariba suspension of operation Soo agreement ki leiriba ground rules singi matangda center na Nouhounana Yengsinkhre news report singi matungina center gi Ministry of Home Affairs na Soo gi ground rules singak na chatlibra haina yengsinbaga loinana state asigi Tampakka lamga naknana leiriba Soo kem sing louthok-tuna ching gi manung hanjinba mapham singda thamnaba gi khongthang paikhatnaba ministry na khannakhre hairi isu asigi matang da chahi asigi haukiba June gi tang tara su Union Home Minister na state asigi security ki fibam yengsinbaga loinana Manipur lenga ki official singa unaduna wari sanabada su pukhatuna khannakhre hairi masigi mathakta tha asigi haukiba tang tara mapanda su Kuki UG group singi member ahum na saba mihut kangbu amaga Home Ministry gi North East ke advisor AK Mishra Ministry के official सिंग अमदी intelligence bureau official सिंगसु उनदुना ground rules के मतंग दखनकी पंबयाबदी हौजुक फावदा मणिपुर की चिंग district सिंग द लैबा designated camp तरा मरीदा Soo group सिंगी कैडर लिसिंग अनि चनीरोम लेरी हाइना पानरी मणिपुर की इरांग थोक्ट्रिंगे ममांगदा कुकी UG group सिंगना मणिपुर दा मखोय मसाना लेंगाक चनब फिबम ममदा territorial council demand तौकी अदुबु इरांग थोक्लबा मतुंग दगिदी हानगी demand अदु होंगदोक्तुना separate administration की demand अमुक तौरखिबनी नाकल अमरोमदा कुकी UG group सिंगना ground rules सिंगाक न चत्ते हाइरदुना मणिपुर लेंगा की माइकैदगी नाकल अहुमगी Soo agreement असिदगी हंदोखिबनी